Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri multilateral meeting on the Middle East atas undangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di ruang konsultasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada Selasa 23 September waktu setempat. Dalam forum tersebut, Donald Trump melontarkan pujian kepada Presiden Prabowo atas pidatonya yang tegas dan penuh energi untuk menyuarakan keadilan di dunia internasional. Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri pertemuan multilateral mengenai Timur Tengah atas undangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di New York Selasa 23 September waktu setempat. Dalam forum tersebut, Presiden Trump tidak hanya menekankan pentingnya pertemuan bagi upaya perdamaian di Timur Tengah, namun juga memberikan apresiasi terbuka kepada Presiden Prabowo. Pidato Presiden Prabowo dalam debat umum sidang Majelis Umum ke-80 PBB dinilai Trump penuh ketegasan dan energi dalam menyuarakan keadilan. And you too, my friend. Great speech. You did a great job pounding on that table. I said, how would you like to deal with him when you left? It's not easy. You did a great job. Thank you very much. Thank you, everybody. We're going to work very hard on this. This is my most important meeting. I've had important meetings. I don't want to insult anybody that we've met with. We met with 32 meetings here. But this is the one that's very important to me because we're going to end something that should have probably never started. Pertemuan multilateral ini menjadi langkah diplomatik penting yang diharapkan dapat mendorong kesepakatan konkret untuk penghentian konflik, pembebasan sandera, dan pemulihan kehidupan damai di Gaza, serta kawasan Timur Tengah. Presiden Prabowo pada kesempatan itu juga menegaskan kesiapan Indonesia mendukung seluruh upaya perdamaian, termasuk pengiriman pasukan perdamaian untuk stabilisasi situasi di Gaza. Tim Kantor Berita Antara mewartakan.